Tshisekedi akimara guhura na Biden aramusaba ibintu bibiri, akira amabuye nkizo Rwanda hiza M23 nibyo bibiri rwose ibindi mutware byose mushaka mutware n'amashyamba ko Butembo rwose ngo ishobora kugwa mu maboko ya M23 mbere y'itariki 15 z'ukwa 12 ubwo Perezida Tshisekedi azaba ari Rwanda na mugenzi we w'u Rwanda. Ibyo kandi bikaba bivugwa mu gihe amakuru nyine turimo kubasomera avuga ko M23 nabo barimo kwisushubikanya ubutitsa. Reka tuguhe ikaze wakurikiye Bwiza TV ndetse n'itsinda rya bwiza.com rikugezaho amakuru atandukanye ku busesenguzi tukugezaho. Ubusesenguzi buba buri bwibande ku nkuru zirimo imibano n'amahanga, icyo abantu bamenyereye ku izina rya diplomasi. Ubusesenguzi kandi bujya mu nkuru z'umutekano, umutekano w'imanda ku biyaga bigari. Nubwo bwose tujye turaranganya amaso tukareba hirya no hino ku isi ko bigenda no ko bimeze. Ibi byose tubikugezaho nk'amakuru yaba ari breaking news, amakuru abagezweho, haba ari mu buryo bwo gusesengura tukayinjiramo tukatera imetero mu kiganiro cyane cyane uruvugiro, ikiganiro utaburamo ingingo zibanda ku bukungu cyangwa se ngo tukunyarukirize ahantu hariya. Ubwo tugiye muri Kongo, tugiye muri Angola mu kanya, turebe uruzinduko rwa Joe Biden rwameze gute, ariko kandi turi bunyure no mu gace k'imirwano isakiranije M23 n'ingabo za leta. Imirwano ubona ko ikomeje kuzamo ingredient zindi, aho FARDC irimo kwivuga imyato ivuga iti uyu munsi niba nabyita kwasi ikibonobono, niba nabyita ote twabarashe rwose M23 irimo kwirukankira ande bandade turabirebe niba M23 irimo yirukanka uko yirukanswa na FARDC. Ubwo yabara amateka ntavuga ngo yisubiyemo, yabara amateka mashyashya bitigeze mu mateka y'intambara ku myaka ine yayo imaze muri Asazuba bwa Kongo. Turaza kureba no ku zine ngingo zitandukanye turi bubonemo imyigaragambyo karundura karahabutaka, aba impunzi cyane cyane ziganjemo abavuga ikinyarwanda aho ziri ku isi yose zishaka kuzakora iyo myigaragambyo ngo ikazasiga inyeganyeje isi yose ibonye yuko impunzi byanze bikuze zahagurukiye gutaha mu gihugu cyazo. Abakongomani bataraye hirya no hino rero ngezo za Nairobi zahe hose Afrika y'Epfo, Amerika, Uburayi barahamagarirwa kugira ngo bereke isi yose ko bakeneye gutaha, ko barambiwe ubuhungiro. Nituza kubona uburyo turavugisha bwana Willimanzi uba muri Canada, nitutamubona kandi turakoresha document dufite kugira ngo tumenye ibyo myigaragambyo bihagaze bite. Denis duhere ku kirero no tutajya kuri update niba hari hafi. Yes, update wenda ya mbere twavuga nuko Perezida wa Kongo ategerejwe i Rwanda kuri uyu wa gatatu itariki 10 z'ukwezi kwa 12, aho agomba guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu ruzinduko rw'iminsi 3 i Rwanda. Yatangiye kuwa mbere, ashobora kuba ari urusozo uyu munsi. Turi burebere ikigenza Tshisekedi mu gihe bizwi ko Rwanda ari igihugu kigihuza mu bibazo by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turebe n'inoho inama ihuza ibyo bihugu bitatu, ubwo ndavuga Kongo, Angola na Amerika ikihisha inyuma. Ese bishobora kwafekta u Rwanda, bishobora kuvuga ku Rwanda ni biki, ni ibintu nk'ibyo turi burebe. Imirwano rero nayo nk'uko ari bitangije yakomeje muri Rubero kuri uyu wa gatatu itariki 4. Biravuga ko imirwano noneho nk'ubwo ngo yibanze cyane aho bita Kirumba. Kirumba sundi bani muri Rubero. Yes, Kirumba ni muri Rubero kubera ko warenze Kanyabayonga. Ya rero ngo niyo hari imirwano ikaze iri kubera mu gihe kandi ku ruhande rwa leta ya Kongo ikomeje kwigamba gufata ibice bimwe na bimwe, aho nka Kivu Morning Post yanditse ati le M23 n'a conquis aucun centimètre, bavuga ko M23 nta gice na kimwe yigeze yigarurira. Ubwo ni mu mirwano yabaye ejo kwa kabiri ku itariki 3. Ndumva izo arizo update zihari. N'izindi niziratu muri studio turazibabwiraho. Turazibabwira duhagurukira aho ngaho rero. Hashize iminsi bivugwa yuko M23 irimo guprogressa igenda yegera agace ka Rubero. Rubero ubundi ku bantu batazi ni territoire imwe muri territoire ngira ngo 6 zigize Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo no kuvuga ngo haba Nyiragongo, hakaba Masisi, hakaba Rucuro, hakaba Warikare, hakaba Rubero, hakaba na Beni. Ariko ahangaha muri Rubero, muri territoire ya Rubero iri hejuru ya Warikare uzamuka hariya niho hatangirira kuri Kanyabayonga abantu bazi imirwano
na operasiyo zabereye Kanyabayonga. Iyo uvuye Kanyabayonga ujya Kayina, wava Kayina ukajya Kirumba, aho ngaho tubwiye, wava Kirumba ugakomeza uzamuka ujya za Matembe ari Imbongo, Rubero y'agasantere, ashobora kubona niho hari teritwari ya Rubero, ariko kandi hakaba noneho uvuye Rubero nyirizina hitwa centre ya Rubero, ntushobora guhagurukira ujya muri teritwari ya Beni cyangwa ukomeza mu mujyi wa Butembo ari nawo munini muri Kivu y'Amajyaruguru wa kabiri nyuma ya Goma. Yego. Ubwo rero tuvuye muri geography, aho yongiye Rubero uvuye Kanyabayonga, kugira ngo abadukurikiye wenda batakurikiranye amakuru babyumve neza, uwo muhanda uva Kanyabayonga muri teritwari ya Rubero ukazamuka ukajya nyine za Kirumba maze kuvuga haruguru. Iyo kuzamuka iburyo bwawe haba hari uduce bita nka za Ruhofu, ariko ubwo side yerekera Masisi. Ubwo ni mu cyerekezo wavuga uti wabe wari kare. Ubwo waba usa nk'ureba ikisangane. Aho ngaho Ruhofu rero naho banza hari imirwano. Nicyo tugiye kureba. Ngo arokere combat suppressive amyombe lonsignaro side combat Ruhofu. Hagarara aho ngaho rero. Urumva? Noneho ugihagaza aho ngaho rero. Iyo ureba ruguru, ureba Rubero, ureba Butembo, ibumoso bwawe haba hari icyerekezo cya Butembo na Kisangane na Warikare. Iburyo bwawe haba ari igihugu cya Uganda, hari n'ahandi bita Kamandi Gite twagiye tumva habera imirwano, ariko hari n'ikiyaga cya Rwicanzige cyo bita Edward Lake. Yego. Rero uno murongo w'umuhanda uva Kanyabayonga werekeza aho za Rubero centre uciye aho tumaze kuvuga haruguru, urabona yuko iyo migi, kugira ngo abantu babyumve, ni umurongo uzamuka, ntago ari umurongo utambitse. Kugira ngo bavuga uti Kirumba arabera imirwano gute, Ruhofu akabera imirwano gute, ahandi hakabera imirwano gute, nuko nyara karongo ari umurongo w'umuhanda. Yego. Wawutera uturutse ku kiyaga cya Edward, leta iramutse yafite ingabo, wawutera uturutse mu mashyamba Warikare uhafite ingabo. Ni ukuvuga ngo uretse Kanyabayonga mo gakeya kubera ko isa nkaho ifite ahantu hayisarawundinze nk'utugi, ariko za Kirumba uturutse iburyo wayitera, uturutse ibumoso wayitera, za Matembe uturutse iburyo wayitera, uturutse ibumoso wayitera. Kuko M23 isa nkaho itafasha akarere, ahubwo yafashe umuhanda, kugira ngo abantu babyumve neza. Isa nkaho yibanze ku muhanda n'umurongo w'umuhanda. Okay. Byumvikana ko waturuka wayitera iramutse itarakoze operation. Abantu batagira ngo rero M23 yasukumwe ivananwa Matembe cyangwa ari Imbongo, kuko bivuga ko yafashe niba ari ukuri, iraza isukumwa Kirumba barayikubitigere suko bimeze. Ahubwo irimo guterwa ku birindira icyarimwe bitoye umurongo ugororotse. Icyo twagomba kubanza kugishyiraho. Aha, none rero ngo bimeze gute, ngo Ruhofu uvuze ko arimo kubera imirwano. Yego, ariko ubwo ngubwo yahereye mu gitondo cya kare. Tazama RDC iravuga ngo ce sont des rides affrontements. Ati ni mirwano ibica bigacika. Ngo hagati ya M23 na FRDC, ngo ku ruhande rumwe ifatanyije n'abawazarendo, ngo yumvikanye imirwano aho bita Miyobwe, ahitwa Katwa, ngo ni mu birometero hagati ya 5 na 3 uvuye Kirumba. Yes. Ibyo kandi amasoko aha makuru iki cyamakuru Tazama akavuga ko ingabo za M23 ziri ikikubo, urumva? Ngo nazo ngo za ariko hano barimo gukabya ngo zatwise, ngo zatwitswe n'abawazarendo. Ngo no source sur place affirme que la position de M23 à Kikubo vient d'être incendiée par les wazarendo. Birashoboka kuba position yatwikwa, M23 yayitaye. Alors que les combats se poursuivent à Miyobwe, l'on signale aussi les combats à Ruhofu. À Matembe, la situation reste calme et la localité de Hutwe n'est pas encore occupée par les M23. Mu bigaragara rero niba aya makuru ya Tazama ariko ameze, byaba bigaragara ko M23 bayikubise bayimanura bayerekeza Kirumba. Ubwo rero M23 yabirimo ikubitwa rwose, ariko aya makuru mbabarire kubivuga gutya, aya makuru mu kanya mu masaha ari buze araza kugaragara acuritse cyane. Nk'ubu Kivu Morning Post iravuga ngo according to the independent sources, the situation is confused in Katwa, Migobwe, Bwatsinge. Residents for their part have suggested that the Congolese army is in Bwatsinge, a village located 6 kilometers from the city of Kirumba, a national road number 2. Bakavuga rero ngo the situation remains tense in the east of DRC following the fighting with resumed this morning, Wednesday, December 4th, in the territory of Rubero. Hari ikintu twabona muri kimwe, si kimwe nako ni byinshi ariko cy'ingenzi, hari imirwano ikaze, hari imirwano ikaze, urumva? Hano ikindi kintu
ngo the situation is complicated, perhaps the M23 will free. ngo bari bimwe yari bimaze kuvuga ngo because the attacks come from everywhere, from Wazalendo and FARDC. no kuvanga M23 ikorera kuntu yakoze uriya murongo nigende ngishyira ibirindiro kamandi gitwe gite donc ibe yaramaze gusekiriza ibumoso hayo iburyo nako ku side ya Uganda kuva ku kiyaga kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo habaka bashobora kwipenyeza baturutseyo baturuka mu mazi ya Rwicanzige baturuka he hose ibaho ni iburyo bayitera Wazalendo kuko bavuga ko ageze kamandi kahareka niko byavuzwe yego. noneho ni bumoso nakubwiye muri Warikare hashobora guturuka ibitero bya bivuye Butembo byanyuze mu mashyamba byabatera. No kuvuga ngo imirwanire mu Ventura yafashe umurongo ugororotse ku muhanda ikurikiye uko umuhanda wubatse kandi uburyo ni bumoso hari abanzi n'abaduyi bayo bashobora kwiterera icyarimwe bakayirasa byose byashoboka. Gusa amakuru buriya yavuye ku ruhande rumwe Denis burinda kwinjiramo cyane, niyo mpamvu nanjye ndimo ndagerageza kureba uruhande rwa M23 nimba ari ikintu uri kuvuga kuri iyi mirwano. Reka tuze dushaka na Wiringoma tureko ko twamubona. Gusa ikintu aheruka gushyira kuri Twitter giherukaho ku itariki 3 hari ejo, aho yavugaga ku bintu bijyanye no gutesha agaciro abaturage kubera uko bateye, mbese ubwo no gushingira ku bwoko. Ni ifoto nyine yagaragazaga abantu basa nk'abafunzwe barimo barakorerwa ibintu bisa nk'iyicarubozo. Ni ibigo butumwa aheruka. Mu gihe umushaka reka mbe ndeba na Kanyuka, ushaka Kanyuka turebe Wiringoma ikintu cyo kujya barwana batavugisha itangazamakuru cyangwa se wa mugani koko baba barimo barakubitwa birukanga. Nabyo birashoboka burya ngo nawe usangira n'udakoramo. Kanyuka nawe aheruka gupostinga ejo avuga ku mirwano yari yazindutse ejo muri Matembe, Kibabi, Kinigi, Bufaransa. Urumva aho ntabwo wahakana ko za Matembe hari imirwano. Ayo rero niyo makuru aheruka, ariko andi makuru yose ari kugaragara ari guturuka ku ruhande rwa guverinoma kandi azana amakuru atari meza cyane ku nyeshyamba rwose. Ni meza ku basirikare ba leta, akaba ashobora kuba mabi ku nyeshyamba zirimo gukubitwa zirukanga cyane. Ntibaza Denis, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakuyeho agategeko kuza gukubita M23 no kwirukansa bigeze ahangaha. Ni ikibazo. Ubwo ibyo ngibyo ako gatege irimo iragira, irimo irakusanya n'ibiki byose, hari andi makuru arimo aratugeraho ari kuvuga ko M23 ahubwo ngo yabishaka gufata Butembo mbere y'itariki 15 z'ukwa 12. Birashoboka. Nibyo nakubwiye ngo turacurika ikibuga kubera yuko ushobora kuvuga ko iranga M23 yakubiswe. Leta akenshi asirimo ihisha amakuru y'ibitende M23 irimo kuyikorera. M23 ikaba yadeboruze nayo maposition arimo gutwika, tusipoze ko bayatwitse koko ya M23 akaba bakuyemo ingabo zigira imbere aho kugira ngo zigire inyuma, kuko leta yakishasa kumbwira ngo ifashe M23 yerukankishije kugira ngo ruhopfu habereye imirwano, kugira ngo Kirumba ngo bigenze gute. Kirumba uzi ko yanashyizeho ubuyobozi bwa karere ya komene rirari ya Kirumba, kwirukansa M23 kuri ubu ntago nambona ahantu byabiturutse. Naba nibaza se ngo ni igitutu cyaba giturutse kuri Biden se bati mu Rwanda musubira inyuma sha muve mu birombo by'abandi. Nta wamenya ibintu byose nta ariko kuvuga ngo abantu ndabona Wiringoma atari ku murongo, ariko byanze bikunze amakuru turahiga tubabaze ikibazo bafite gituma barimo kurwana kuriya. Ariko ndazishaka nabitwa na bakedi ndabashaka niba ngomwa na ba Meki turabahamagara tubabaze M23 irimo guhondagurwa nk'impinja bivuye kuki. Byaba byatewe n'iki, byaba byatewe n'iki. Kandi kukibona kintu noneho uyu munsi bari gutangaza nyuma yuko hakomeje gutangazwa ko bagiye batakaza ibice bitandukanye ku munsi w'ejo. Ubwo ngubwo nimba Wiringoma twumva cyangwa Lawrence Kanyuka bari bushaka uko nako koko Marisha ibintu uri kuvuga nibyo, inzira ntambara zikubera ku mihanda hafi mu nkengero z'imihanda. Iriyaje reba nk'ibyo kose, reba nka Matembo kuntu hameze, baragenda bagakata ukongera ukagaruka ngaho uvuye. Urumva nyine urabona iyo karita ukuntu imeze. Iki gice hano nuko nicyo kirimo wareba ukabonamo za ntuze za Warikare. Urumva icyo hirya ni ujya ku Bugande. M23 igirwana ahangaha cyaracyari FARDC na haracyari FARDC bashobora kwikubira iri hagati. Ntabwo yakoresheje amayeri yo kugira ngo nibura igire hari iburyo hagana ku kiyaga
ntihasekirize ku buryo buhagije. Noneho irwane idateranya umugongo, kuko urumva abarwana bari buza kamande gite kugira ngo adaturuka Wazalendo bateye umugongo bari za Kirumba. Kirumba baturuka Ruhofu barase nabo. Kandi koko Laurence Kanyuka mu ryatangazo rye yavuze ko batewe ku birindiro byabo bitandukanye, batererwa rimwe. Ni bitero biri simitanye. Rero ubwo General Makenga nawe uri bugire ukuntu abigenza, nawe n'umukomanda utoroshye. Araje abashakire ntuze mwese, abashakira ibirungo, urumva niko bimeze kabisa. Ubwo rero ndumva ari ayo makuru ahari ku bijyanye n'imirwano yo muri iki gitondo ndetse n'iyabaye ejo. Kigaragara cyo rwose nuko ngo après une journée des affrontements entre les M23 des Wazalendo en appui aux FARDC, les affrontements repris tôt ce matin. Ibingibi ni bimwe by'ejo. Imirwano rero urebye nuko nguko ihagaze, iri kuvugwa gusa nuko Butembo rwose ngo ishobora kugwa mu maboko ya M23 mbere y'itariki 15 z'ukwa 12 ubwo Perezida Tshisekedi azaba ari Rwanda na mugenzi we w'u Rwanda. Ibyo kandi bikaba bivugwa mu gihe amakuru nyine turimo kubasomera avuga ko M23 nabo barimo kwisushubikanya. Ubutitsa ndashaka gushaka umuntu bita Kedi akurikirana ibintu byahariya, atubwira ikintu cy'abagitera leta ba M23 kuba yabiri mirasuka bigeza aho ngaho, niba ari byo niba atari byo ubwo turabireba. Ariko abantu bari hafi na tere hariya babona utuntu tw'udukuru twinshi cyane, babona utuntu twinshi. Hagati aho hari umudepite nabonye bita Kanze Mushake, ni umudepite urimo urasaba ko haba ibiganiro, cyashakishwa igisubizo binyuze mu biganiro bya politiki. Nabo barabibona imirwano iraza kuba icyo bita ndabumva Kedi nawe ataboneka. Kedi ntaboneka, reka nshake Kayiranga tuve kuri ingingo tuyivireho icyarimwe kugira ngo tumubaze nawe ukuntu byaba bimeze. Nawe agira za drone nyinshi hariya, twe turi mu kiganiro kirambuye, tumubaze tuti koko kuva M23 yabaho ko ari tararaswa bigeze aha ngaha, wowe ubona gute? Barimo kuyisengerera pepe bakayirasa nk'idahari, ariko nabo bose cyangwa bari no mu kiganiro kindi muri studio zacu ziri hariya, abone batwita abaturage kuko urabona imirwano yabaye abantu nyine barayitangaza. Ariko rero M23 birimo bawuri ingoma bazisubireho, batubwira impamvu batatugezaho amakuru kandi imirwano irimo kuba. Meki waramutse neza? Uri mu mwanya mwiza se twakuvugisha iminota nk'ibiri? Ntacyo mwambisha ariko by'amakuru. Yego. Ari ubusesenguzi ariko bana update. Dushaka update kurimo kuzihunga se. Nazo. Kurimo kuzihunga tubone mu vento. Ubu ngubu none ntabwo natazana ariko ikintu ihangane gatoya. Sawa. Ugara duhamagara tubwire ashobora kuba ari mu kazi kenshi. Rero umuntu akibaza aka kanyabugabo niba ari ukuri koko kwa makuru ku side M23 ntabwo turimo kuyabona. Ubwo turatangaza yo tubona. Yakaba karimo guturuka kuki? Urabona M23 bayishushubikanya, bayirukansa za rucuro yirukanka amasegama. Ubwo nyine kiretse namaze kumenya icyo bivugaho. Icyo FARDC yariye. Ukanamenya icyo iteye ako kanyabugabo bamenya n'icyo M23 ikitanga. Ariko ndabona amantuze irimo yirukanka we. Oya, ngomba kuzenguruka nkamenya. Natera imetero nkareba abavuga ukuri n'ababeshya cyangwa se nabigiza nkana tukabareba. Gusa FARDC se wa mugani ya cyetsire bitakiri FARDC tuzi. Bayenda sugo yabivuye kurya insendara no kuzisiga. Nabyo byashoboka. Nze ndeba hano hari groupe y'abakada bo muri M23 njya mbonaho. Njya nicishaho nkareba ibyo bavuga. Ndebe ibyo ko baba barimo bavuga ibyo bya ruhopfu. Naho niba ari uko bimeze M23. Asa Makenga ntabwo bamwirukansa ngo mukiranuke. Reka buriya wasanga none se za Karembe nayo hose nuzi ibintu bagiye bavuga ngo twafashe twagize gute. Buriya wasanga yabitsimbye. Ikaza kubambura nk'ibitwaro byose bafite byose kabirukankana. Cyane. Umunsi umurahagije kugira ngo gusa kuri zo tariki 15 wavuze 15 cya 14 z'uko kwezi gufata Butembo. Ubwo nyine nuko utarenze izo tariki. Uko byagenda kose rero buriya no kuvuga ko M23 yabirimo ikora imyitozo. Buriya wasanga yana deboruza igiye kugerayo. Abandi bari inyuma gusa barimo bavuga ngo barimo gufata za Kirumba.
birashoboka rero kutagira amakuru avuye ku mpande zombi bavandimwe mudukurikiye bitera ikibazo. Iyi ni Bwiza TV n'itsinda rya Bwiza.com tubageze ikiganiro Ruvugiro tuganira ku ngingo zitandukanye. Wowe utarakora subscribe ukomeze uyikore ukurikirana ikiganiro, like, share ndetse na commentaire ku nkuru tukugezaho. Tukiri rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, update nitwongera kubona izindi ndushakira n'abayobozi turaza kuzigarukaho na Mekina duhamagara turamwitaba. Twagira ngo duhuze ibi bintu turebe urugendo rwa Joe Biden muri Angola ruhatse iki. Urugendo abasesenguzi batandukanye bana batije ko ari urugendo rwa RDC yarebye akavuga ati sinjya muri Zaire cyane rwose noneho mahurire na Kongo. Ariko uribuka buriya nama yabaye Berlin muri 1885 yo kugabagabana Afurika. Iriya nama yitwa Conference du Congo. Ntabwo ari conference yo kugabana Afurika, yari yo kugabana Kongo rwose niyo yari au centre, yari centrale kuri Kongo. Ariko barajijisha bahita kaye inama yo gutera imirwa Afurika. Yego, kandi ari Kongo bashaka za Central Africa barazitera imirwi. U Rwanda na Kongo, u Rwanda n'ubundi babiragiza Kongo. Mbega ishyano ryagwiriye Berlin ryarebaga Kongo ntibazakubeshya mu Afurika hose ryarebaga cyane. None na Biden akoze uruzinduko, yagiye uruzinduko muri Kongo, muri Angola. Oya yasuye Kongo babonanira muri Angola. Urumva yasuye Kongo yakirirwa muri Angola. Ubu rero biravuga ko Tshisekedi yamaze nawe kugera muri Angola muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Yego. Aho yagiye mu ntara ya Bengera ngo mu rugendo rw'amateka rwahariwe iyo bita Corridor de Lobito cyangwa se umuhora wa Lobito. Le chef de l'État va participer dans la journée à une multilatérale sur ce sujet intégrateur aux côtés des homologues Joao Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema wa Zambia, and the president of Tanzania. Sibina nabonye ko Tshisekedi ari bubonane na Biden na Lourenço, ariko ngo Zambia na Tanzania nabyo bishobora kuba byatumiwe. Hano rero na presidence ya Kongo irabikonfirm. Amerika reka bishaka guca umurongo ukura amabuye y'agaciro n'ibitunzi bwa Kongo n'ibi bihugu tubirimo kuvuga haruguru mu gace ka Lobito. Uwo muhora ukaba ari umuhora bavuga ko uzaba wakishijwe gari ya moshi ikomeye cyane. Uzajya utwara ayo mabuye uyatunda uyajyana ukageza ku nyanja Atlantique, yagera kuri Atlantique ubwo buri wese akirwariza. Bamwe batangiye gukeka ko hashobora no kuzubakwa gari ya moshi izanyura mu mazi ikaba yaca muri Atlantic Ocean ikaba yagera mu mijyi nka Floride yo muri Amerika. Ni mega projet, ni umushinga munini cyane, ariko urebe yuko Amerika yahagurutse mu guhaguruka kwayo kandi ikaba yahagurukiye ahantu Abarusiya n'Abashinwa bashinze ibirindiro. Urabona biza kugenda gute rero Denis? Ntago biri bworohe. Haraza gushya kuko suko iz'Abarusiya Tshisekedi yarwanishije. Haraza gushya kubera ko ikigenza Biden hano ntabwo ari ibiganiro by'amahoro, ahubwo arashaka guteza intambara muri aka karere k'ibiyaga bigari. Guteza intambara kuko uribuka neza ko kera muri guerre froide Amerika yajyaga ibogamira ku gihugu, Abarusiya bagatabogamira ku kindi. None urabona ibihugu nka Tshisekedi bibwiraga yuko bari mu maboko y'Uburusiya. Tuvugisha ukuri, Wagner ni y'Abarusiya, urumva Sukhoi ni iz'Abarusiya, ziriya drone ni iz'Abashinwa. Ubwo izo nibyo tuvuga byo tubona. None Biden yabicishemo ikaramu aravuga ati noneho haze na Tanzania, abana ni SADC na Zambia. Hari amakuru amaze iminsi agaragara ko ishaka kwifite ingabo muri Kongo rwihishwa. Nangola ntiwamenya umwanya ihagazemo. None biraza kugenda gute ko inyungu za BRICS z'Abashinwa zirimo ziragenda zikandagirwamo kandi abizi ko bano bantu ntago nabo bakwicara ngo bategereze. Ukurikije ibintu bino bihugu byose bikurikiye muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dushobora no kubanza wenda kumva icyo ubusesenguzi bwa kino kinyamakuru no televiziyo mu Bufaransa ibivugaho. Kimwe mu aho yavuze ko ngo le média français RCI devoir des réseaux du voyage du président américain Joe Biden en Angola. N'iki kinyamakuru cyitwa RCI cy'Abafaransa ngo cyahishuye gishyira hanze ngo zimwe mu mpamvu zaba zigenzwa na Joe Biden nk'uko presidence ya Amerika ibitangaza. Ngo c'est d'abord pour discuter sur l'exploitation des minerais précieux produits en RDC. Ng'icyingenzi uruzinduko rwa Angola rwa Biden muri Angola cyamujyanye kiri imbere no kuganira uburyo ubwo gutwara amabuye y'agaciro yakura muri Kongo bajyana nyine muri Amerika. Yego, kandi bigakorwa muri Angola. Reka twumve rero cyo bano basesengeza.
Soit l'actualité à l'étranger, États-Unis, Chine, alors c'est la bataille des minerais rares, l'Afrique qui était... uyu nguyu yatangiye ati uru ni urugamba rw'amabuye y'agaciro hagati y'Ubushinwa n'Amerika. Évidemment une terre riche à tout point de vue, et Joe Biden est arrivé cette nuit. Vous vous rappelez, hier, on parlait de chasse au trésor? Oui. Eh ben, on va parler de chasse au trésor géopolitique, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. ngo ni agahigo karimo kwishakira ubutunzi. Chasse au trésor ka politiki ka politiki. Hagarara rero. C'est l'économie des 20-30 prochaines années se décidera à partir de ces minéraux. umva ahantu ruzingiye noneho ngo icyerekezo cy'ubukungu bw'isi mu myaka 30 iri imbere bushingiye cyubakiye ku mabuye Biden yaje gushaka. Twagiye Stratégique qui se trouve au Congo. Et l'une des raisons pour lesquelles Joe Biden arrive en Angola, est arrivé hier soir, c'est précisément pour signer et continuer à investir dans un chemin de fer qui part de la côte angolaise et qui va jusqu'au cœur, jusqu'au Kivu, jusqu'au cœur du Congo, où se trouvent précisément les principales ressources minérales. Vous le voyez sur ni ukuvuga ngo uno muhoro w'amabuye ino gari ya moshi izagera no mu Kivu. izagera no kuri Kivu. Ariko ndabona ubona ko hano hantu niba ubibona ubona ko hano hari inzira Kolwezi hano arikaba n'indi ica munsi yaho y'umutuku ukabona kano kantu kari munsi. Yego sha. Ubwo rero imwe ni Kolwezi, ubwo ni muri za Katanga, ibindi bikamanuka muri Kivu. Muri Kivu ibindi bimanuka bimanuka bijya kuri Atlantic. Ubundi bikaca kiri mutarimo kubona icyambu cya Mombasa gutwara amabuye kirengagijwe. Kuko ubundi iyo Kivu iza kugira amabuye y'agaciro bagakora koridoro ebyiri bari kureba ngo Mombasa na Dar es Salaam bo ibyahaturuka n'ubundi mihandira hari myiza, ariko sibyo bashatse kurebaho. Amerika isari yatereye icyizere ibihugu bya Uganda, Rwanda na Kenya na Tanzania yayitumiye nako ikavuga uti ibyacu twabitwara neza tunyuze ku mazi. Kubera iki Amerika yari bigasanga yitwaye ibintu binyujije muri Mombasa abahuti bagira gutya bakabahagaritse mu nyanja itukura. Rwa ruhande ni rubi cyane mu gihe uvuye kuri Atlantique ujya muri Amerika ni direct nta kintu kizabitambika, nta byihebe, ntabyo rwose. Abadukurikiye bibuke neza yuko kuvaho abahuti bahagarikiye urujya n'uruza kuri kiriya cyambu cya Aden kiri ku nyanja itukura. Amato yavaga mu Bushinwa asigaye amanuka kuri Tanzania na Mozambique agaca Cape Town akazenguruka akazamuka kuri za Guinea na za Senegal akajya ku Burayi, abakubye hafi inshuro enye z'urugendo yakora agace kuri Mediterane. Rero barabimo kubibona bakavuga bati nibiva kuri Afrika tubinyuza ahantu tunyura bidutwaye coast y'amato arinze amato yandi ikoreye ibintu tubinyuza ahantu isi yose tureba bajye bayibara bavuga dore amato ya Amerika na 5 na 6 barimo kwiba Afrika cyane. Baravuga ati tubinyuza ahantu hatazagira amaso yandi abibona bive muri Kivu bice Kolwezi komeze Rubito nibe Ruboto nibe iki bizande bigera iwacu muri Amerika. Nta kibazo na kimwe duhuye nacyo. Reka dukomeze twumve ibyo yakomeza avuga uno mugabo. C'est un chantier gigantesque. Il y a 1500 km de voies ferrées à construire. Ni umushinga munini w'ibirometero 1500 by'inzira ya gari ya moshi igomba kubakwa. Nta nubwo irubakwa. Munyumvera uwo muhanda ubundi nta muhanda utwara abantu hari kuva Kongo yakwigenga. Nta muhanda utwara amazi nta nari y'amashanyarazi. Icyo bishakira nyine na chemin de fer zose ziri mu kino gihugu zose zashyizweho n'Ababiligi. None muri ubu buryo bwo gucishwa gukoreshwa mu kwinjiza hano magakira utarenga ngo tukoze twumva umuntu. Abanyamerika Ababiligi ko bumvise u Rwanda rwatangiye gucuruza amabuye na Kongo bagasakuriza icyarimwe bivuga ko inkomoko y'intambara muri Kongo ari umujinya w'Ababiligi ku Rwanda rwashatse kwihereza ku mari yabo kuko nyine ya makampani acukura naye Ababiligi zaje kamena imari y'Ababiligi cyane. Hano hantu rero turebe gutya Ababiligi barapfukama ntabwo bari bupfukama ahubwo bari en connivence avec les Américains. ariko ntago inyungu y'umunyamerika y'induka y'umubiri direct, ariko bashobora gusharinga burya sha ndakora hano aho bagera bagasharinga hano harazamo confidential umugabane w'Uburayi n'ibyo Amerika itwara kereka rero byumvikana. Abanyamerika bo bajyana ingeso yo gucecekesha bino bihugu byose cyane cyane bino byakolonije Afurika, bayibwira ati uriya mugabane mwarawusabuye bihagije nimurekeraho nitwe dutahiwe. None se Ububirigi zaje kamene zavugaga ngo amabuye yacu murashongesheje Kigali gute zirasubira najyanwa New York. Reka dutegereze tuzare icyo nzi Kongo niba irimo projection y'ubukungu ku myaka 30 isi zubakiraho isi yose hanze amaso gusimbura Uburasirazuba bwo hagati mu gihe projection yari kuri peteroli
na essence bituruka muri za Iraq za Kiniki. Intambara zose zari burasirazuba bwo hagati hacurwa peteroli, kuko sofa isi iri mu cyo bita transition écologique, bava muri peteroli n'imikoreshereze yayo kubera biriya byuka bihumanya ikirere, bajya mu mikoreshereze y'izi battery y'ingufu zisubira. Niba rero aka karere k'ibiyaga bigari kagiye kuba centrale, izi ubukungu buzubakira imyaka 30, Afrika mwitega intambara nazo z'imyaka 30 ikubye kabiri cyane rwose. Muri imyaka 30 ntabwo tuzi ko izashifitinga iva kuri ibi ngibi, ahubwo M23 n'abarwandofone bari muri biriya bice bamenye ko isaha n'isaha bashobora kuba ibitambo by'ubu butunzi Amerika irimo irashaka ari. N'ubundi Tshisekedi akimara guhura na Biden aramusaba ibintu bibiri: akira amabuye nk'izo Rwanda hiza M23, nibyo bibiri rwose. Ibindi mutware byose mushaka mutware n'amashyamba, urumva cyane ko ino gari ya moshi bavuga izaca no muri rya shyamba rya Kongo rigize ubuhumeko bw'isi. Ibyo ntacyo bazabireba, ahubwo Amerika irimo bazarimbura bubakemo za gari ya moshi. Hanyuma rero tukibaza ngo ibyo bavuga ngo by'abazabigenderamo kwiga M23 ikaba ingurane cyane rwose, kuko nta kindi kintu Tshisekedi yasaba Biden kumufasha kitari ukumukiza M23, ubundi bagatwara ibyo ashaka byose cyane azabitanga. Ahaha ngayo nguko rero, reka turebe n'ubundi hari n'ibyo nabonye, ariko ibyo RF irimo kwandika none bisa n'ibyo. Urabona ko hano umuntu bita Buya yari yanditse avuga ko biriya bintu biri gukorerwa muri Angola ngo Kongo ngo ntabyizi, ariko ubwo yari ataramenya ko Tshisekedi nawe ari we jyeyo nangazanye propaganda. None sango ririmo kugamba ese ubundi buriya urumva abakongomani muri rusange nubwo batera imigeri ntibashobora kuba new generation ishobora kwangura umushinga. Ikibazo gihari ukurikije ibisubizo abakoresha Twitter bari gushyiraho hano, bose nyine baranenga no mugabo ko yashyizemo ako kantu ko Kongo idari ko wenda atamenye ko Tshisekedi ari, ariko nta n'umwe ugaragaza izindi ngaruka zo mu gihe kirekire z'uyu mubano mushyashya Tshisekedi ashaka kubaka na Biden, kubera ko Amerika yine yamaze kwigarurira abantu. Ubu bamaze kubona umukiza mu yandi magambo. Baravuga ati twabonye Amerika sha muhagare M23 muzongere. Rero M23 yanze gufata imijyi nka Goma, yanga gufata imijyi y'ingenzi kuva na kera, none hajemo ingredient y'inyungu za Amerika. Reka none nihagarare turebe. Ahubwo ikintu umuntu yakwibaza, ese abanyekongo bamaze imyaka n'imyaka imitungo kamere yabo buri gihe ijyanwa hanze, bo nta kintu bafasha. Kuri iyi nshuro noneho bizere ko Tshisekedi agiye kubikora ku mugaragaro, azajya ayo mabuye abanyamerika ku mugaragaro, nawe kabaha amafaranga abanyekongo nayo akabageraho, aho kugira ngo abantu bakomeze kwiba Kongo rwihishwa. Tshisekedi yahisemo ko bari bakumugaragaro, bakavuga bati rwose ni mwijyanire. Ubundi se twabigira gute ibi bibuye bingana gutya tuzabimaze icyo? Ubwo Tshisekedi kandi muri wa mugambi yaragizemo n'u Rwanda akaba yambuye icyubahiro n'agaciro aka karere k'ibiyaga bigari, urumva yuko akarere gashobora gutangira kwikorera ibyako. Hano hari umuntu wabajije ngo pourquoi il ne veut pas directement acheter ces minéraux en RDC. Icyo kibazo nanjye reka nyikubaza, ubundi kuki Amerika irimo iraca muri Angola ntego bari bagikomojeho, kuki itagiye kudiringa na RDC igashaka kuzajya ibicisha muri Angola? Ubundi ikibazo abantu badakunze guha agaciro n'imbaraga ariko twagombye kujya dusobanura muri politike nuko ubukungu Kongo ifite, urumva bwakuzura neza uvuye kuri 50% ku bukungu Kongo ifite, indi 50% iza igaragiwe n'icyo bita stabilité de leadership, kubagira imiyoborere myiza, état de droit igendera ku mategeko, ku buryo umuntu mu kinikarita akavuga ati ntabwo ari bunyibe nkashyiremo inganda. Rero Amerika niyo mpamvu ihora itumbereye ibihugu nk'u Rwanda na Angola bikikije Kongo, kubera ko mu nyungu za Amerika babona ukoze deal na Kongo ariko akazigo kawe ukakanyuza ahantu gahita gatangira kuba safe kakimara kwagera kandi ku birometero bitari byinshi na Kongo, kubera nta butegetsi muri stable ifite. Ni ukuvuga ngo na Tshisekedi ntibamwizeye na Kamere ntibamwizeye, yewe nta nubwo bakwizera ko nibazana iyo mifuka 10 ya koruta izakomeza kuba 10 koko ya koruta. Ushobora kuvuga ati niguma muri Kongo imwe iraza ari gishonyi, indari imyumbati, indari amateke, bizatugera tutazi no kubivangura. So leadership strong iri muri Angola niyo mahitamo ubona Amerika yahisemo kugira ngo akazigo kajya kagera muri Angola bavuga ati ahwi
twe twabona kageza ahangaha kandi babitwara n'ibyo muri Angola cyane babitwara n'ibya Zambia babitwara n'ibya Tanzania icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nakubwira nuko tukivuga ku ki badashaka gukura ibintu muri Congo directly bagashaka kubikusanyiriza hariya muri Angola. Ikindi wareba buriya Angola ni igihugu cyagora cyane ibihugu by'ibikira bya Amerika kuyiha ruswa kuko yo ntabwo ari MP francophone yakorejwe n'ababirigi. Ariko abanyamerika bakavuga bati nta wamenya abantu buriya bakolonizanyije ni nko kwafata umugabo n'umugore babanye nta sezerano ariko ntibabuza kuba barabanye bakanabyarana. Bati rero ku nyungu z'ibihugu byabo nabo bashobora kunyura mu gihugu gikoloni cyakolonijwe bakajya bahungabanya ibyacu. Bafata Angola nk'igihugu kiri netre cya Portugal bati diru kizadukinira izacamo kubera ko tikizumva cy'ububirigi buyibwira ntabwo Faransa bazaza kubongora ibyo bishakiye bose byose ntabwo n'ibindi bihugu ABCD bizaza kubongorera reka tujye muri Angola nicyo cyugo kizadukinira diru neza ntarangamutima gifite. Ari nayo mpamvu na Angola yizeye ngo ihuze u Rwanda na ntuzi ihuze u Rwanda na Congo. Yego Ni ikintu cyo bayibonyemo yuko bazayikoresha nabyo bashaka. Noneho ekina diru nkirimo kugurisha akarere kuko nta relationship ifitanye nako bashatse banagatwika Angola igasagamba kuko nta maraso banywanye bavuga ururimi bihariye urumva ntacyo bahahira kuri iki cyerekezo cy'ibiyaga bigari. Mu by'ukuri gusahura ibiyaga bigari Angola ibaye ikiso cya Amerika igagisigara nawe 10% ntacyo yabihomba. Ariko ugiye kubishyira muri ibihugu bindi hazamo akantu k'ubuvandimwe urumva wenda hari ubyumva kuva ni diplomasi itajwa role ariko ni diplomasi iteye gutyo. Hanyuma David wera kugira ngo Congo itangire bino bintu hakiri kare itaracibwamo ibice cyangwa itarasahurwa umutungo kamera cyangwa yongere ibe champ de bataille y'akarere muri iyo myaka yose 30 uno munsi senguza amaze kutubwira ubona ikintu yakora ni iki? Ikintu Congo yakora d'abakongomani batari ku butegetsi bari muri opposition yo guhagurukira icyarimwe bakabona ko aho kugira ngo bumve yuko bagize ishema kuko Amerika ngo yababereye pare bakamenya ko iyo politiki ishaje noneho bakiga gukora diplomasi itandaraje idafite abogamiye. Waza uri umunyamerika ugafata party yawe waza uri umushinga ugakora party yawe icyo ni kimwe ariko icya kabiri akomana kwino gutangira gutekereza gutunganya raw materials zabo kugira ngo zigende zabaye produit fini. Icyo ni ikintu gishoboka kuri leadership yose kuba ari amabuye yatwara atunganye kugira ngo no bakuremo inyungu bibe win agira ikintu wininga. Ibyo byose ariko David wibuke ko bikeneye umutekano na stabilité politique kandi ibyo bintu ubona ko biri kure muri kiriya gihugu bikeneye umutekano na stabilité politique. Ese ntabwo ubona ko abajya batekereza ko kiriya gihugu ugikasemo ibice buri gihugu kikagira ukuntu kiyobora byakorohereza Congo yose umutwaro ifite? Ariko uyu mushinga w'abanyamerika ubwawo twaye kubona nk'uwamaze kuba successful already kuko ufite za kidobye ufitemo bwa Burayi twavuze ufitemo za Amerika bambaye za China ufitemo za Russia zidasinziriye kubera ko izo uko kureyinga ku mabuye y'agaciro ku bukungu bw'isi ntabwo ubukungu bw'isi ari Amerika gusa n'ubukungu bw'isi America included n'abandi barabushaka na Congo irabukeneye na Afrika irabukeneye. No kuvuga ngo rero ubwabyo banzu urebemo intambara hagati y'ibingibi muri iyo ntambara yavuka muri amakimbirane naho n'ibyo bice bya Congo bishobora kuzavukamo kuko nta mwanzi muri politiki uhoraho. Ndakubwiza ukuri Afrika y'Epfo ntabwo iri muri BRICS. Nubona izi ngabo za Afrika y'Epfo n'umushinga n'ujya mu bikorwa zigakomeza kwikwega muri Congo uzangaye kuko abashinga bazavuga ati murakora iki hariya. Yego mu yandi magambo Tshisekedi no mushinga ushobora gusiga umuhitanye kandi abanyamerika sinzi ko bari tayari kumwoherereza ingabo nibashaka bazazohereze ariko umushinwa wamuhaye Sukhoi wamuhaye drone umushinwa akamuha Sukhoi umunyafrika y'Epfo akamuha abasirikare akabona igihugu kitari muri BRICS nicyo kije gusarura ibyo bo batekereza ko basabona bazabanyura mu bice Tshisekedi wabona muhitanye mu gihande cyabo bari bamwizeye ko barimo kumukinira diru akaba agiye akajya kuri Amerika kandi basavimbi bande yande bose bagiye bazira ibi bintu. Ni ukuvuga ngo wowe nta mahoro ubona muri kano karere mu nta mahoro nyabonamo kubera ko n'abandi bake basabana barakanuye. Reba nk'ubu ngubu isi yose iremeza ko Congo ari cyo gihugu cya mbere gicukura cuivre nyinshi cyangwa se gifite ubutare bwa cuivre bwinshi cyaciyeho Zambia. Yego bakavuga ko ari cyo cya mbere kuri cobalt ariko bakavuga ko ari cyo cya mbere kuri koruta icya karindwi kuri lithium yayindi ikora amabateri y'imodoka. Aya yose ni amabuye akenewe
mu bintu bijyanye biriya bihugu rero bizareba kugira ngo bisangire na Amerika bivuga biti reka dushaka igihugu duha nk'agace bya bice noneho icyitwaga amasezerano overall y'amasezerano ya Congo nk'igihugu bavuga ati ubwo iki gihugu cyagiranye amasezerano na Amerika dushaka andi matsinda niko imitwe y'inyeshyamba ziyongera yiyongereye kubera iki bavuga ati yo kwitwara yose nimufate namwe turi babaha imbunda babaha kimwe cyose indi gende bayisimagoringe urumva yego indi yo muri Kivu abarusiya bavuga ati mwebwe nta mbunda mukeneye noneho Amerika yitware muri ubwo buryo abandi bayitware mu buryo buciye mu nzira z'amatsinda matoya niyo mpamvu se kwazanyeshyamba nakubwiraga rero sinayo mpamvu se no kuvuga ni ahari buriya kiriya gihugu giciyemo ibice buri kikagira buri leta zibasha abategetsi bayo bashobora gukontorora 100% bishobora kugabanyiriza ingufu nimba iyo Katanga koko ikungaye kuri ayo mabuye y'agaciro bizwi cyane ikadiringa na n'icyo gihugu nk'igihugu ku kindi ariko ari ahantu habasha kugenzura kutabasha gushingira ya mitwe myinshi za guhungabanya umutekano nk'imaze kuba ari mu burasirazuba bw'igihugu uko byagenda kose dutwanzure gutya kumva ko Amerika ivuze ikintu ibindi bihugu by'ibihanganye bikeneye bwa butunzi bigapfukama ntibishoboka si ubwa mbere Amerika yabikereye ikintu abandi bagakereye ikindi ahandi nk'uko wabivuze nk'iyo tugeze muri Libya Amerika inyungu zayo ihita zisangira n'abarusiya kuko bose bafasha Marshal Haftar wo muri Benghazi urwanya ubutegetsi bwo muri Tripoli yego hariya naho hari ibihugu bizaza kwiyunga kuri Amerika urabona ibi bizakoramo bya bindi mwita biriya kiriya kibazo cy'uko igihugu kimwe kijya guhiga kikajyana n'ikindi nka kwa kundi ngo n'intare bibana buriya rero Amerika nibigiye kuba intare izindi ngwe zizazifata turapfa twa Amerika zigiye kuza niba ari France niba ari abongereza baze bakonegite kuri ya multiprise mwashiraho prise ye uwanza nawe ajya kwiba umuriro nawe ashaka prise ziwe uko byagenda kose amagambo amaze iminsi avugwa n'igihugu cya Uganda kivuga Uburusiya umva none ntabwo hazaburamo yuko ushobora kubona ibindi bihugu binyuze kuri za Uganda nk'Uburusiya ubwo ngubwo Amerika irashaka gukoresha n'umuhora wo mu burengerazuba bwa Afurika mu gihe Ubushinwa nabwo ngo bwasinyenye na Tanzania na Zambia ikintu kimeze nk'icyo cyo go revivinga railway line nyine izahuza nayo no ku nkombe z'uburasirazuba kuko ngo Abashinwa bazajya batwibira iburasirazuba Abanyamerika batwibira iburengerazuba Abanyaburayi batwibira hejuru ndabona the East African Afurika yose irafitwe kandi kimwe mu kintu Afurika igiye kuzira ni transition ecologique abantu kuva kuri peteroli bashifutinga bajya ku mabuye y'agaciro akorwamo amabateri yego uriya muntu umeze nka ariko narakubwiye uriya mukire wa Tesla kuba yaragiye inyuma ya Biden ako kabazo ntabwo ari kukambaza Trump Tesla hari ukivuga lithium yahise yungukiramo uyu mushinga umuntu wari kuvuga ngo Biden ngo Trump namara kujya ku butegetsi arawakira ahubwo ni inzira Biden yamuciriye cyane kuko uyu ntabwo ari umushinga mu kigaragara cyo ntabwo ari umushinga wa Biden cyangwa wa Demokrate ni umushinga wa Amerika cyane rwose niyo mpamvu n'abasesenguzi bavuga bati Trump nazo zawukomeza kwako uzungukira Amerika cyane dusoze twibaza rero dusoze twibaza tuti ni tubazo tubiri ko Tshisekedi yagiye muri Angola akaba azajya no muri Angola ku itariki 15 guhura ngo na Perezida Kagame nkuko bivugwa urabona Tshisekedi kuba yakoze mu kiganza cy'umunyamerika noneho ikinyarwanda kitakwiye kuba muri diplomasi ariko ngiye gukoresha ijinyo rya Kongo riraza kumera gute riraza kuba rihagaze gute none ati je nabonanye ntibyagutangaza rwose n'iriya nama ya Kenza yikwebya yakayi boycotting akavuga ati gende kuri diro ibyaterwa n'ibyo yavuganye na Biden nimba Biden yamwumvishije ko nta mpamvu y'ibiganiro bazafashwa ubwo nyine igisubizo azatanga uzakibona mbere y'itariki 15 ariko nimba yamukanze akavuga ati nyamara ibintu urimo urakina ntabwo ari byiza gera gutya gerageza kumvikana azitabira ibiganiro uyu mushinga umushinga ko uzabuhenze miliyoni 360 z'amadolari ubwo ni Kigali Convention Center umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero 1500 aha icyo ngicyo ngira ngo dusozerezeho urumva tureba ko nta kindi twasezeranyije mu kubabwira ndumva twagiye ku update nta yindi nshyashya twari twabona nayo sibyo wenda muri Namibia hato umugore wa mbere w'umuperezida umukuru w'igihugu sinzira wabibonye
kuva wa wundi yapfa. Ego ariko tujure ni mu ishyaka SWAPO riyoboye igihugu kuva cyabona ubwigenge. Namibia nabonye wa muzungu ugenda ku igare aherutseyo Yves urumva Yves Kano niba Yves Kano ni igihugu cyiza cyane kuko uriya mugabo afasha abantu kureba ibihugu cyiza ariko urebye ku baturage ibikorwa remezo. Namibia ni muvuga uburayi Namibia irarenze. Ibihe byiza rero kuri uwo mugore watorewe kuba perezida, ubwo twungutse undi mugore mu perezida muri Afrika nyuma ya Ellen Sirleaf Johnson utakiri perezida no mu perezida wa Ethiopia wacyuye igihe na Suruhu ukiriho ubwo tubonye perezida w'umugore ubwo yabaye nk'umateka wa kane. Ni byiza rero abanamibien tubifurije ibihe byiza no mu perezida wabo. Reka rero dusoze kino kiganiro y'uruvugiro twavuze amakuru atandukanye twabagijeho ama-update ku ngingo z'intambara zibera muri Congo. Dushoje twibaza na M23 uru rugamba rwa Amerika yangaje rudasigara bisibanganyije. Twari twijeje abantu ko turi buvugane kubijyanye n'imyigaragambyo izatekorwa n'abarwandofone bo muri Congo n'abandi zindi mpunzi za Congo zishaka gutaha. Umuntu wagomba kutuvugisha Willy ntago tubashije kumubona no kutubwira ko muri aya masaha bitakunda kugira ngo aduhe umucyo kuri ibyo ngibyo kuko abifite amakuru ahagije. Ariko mu biganiro byacu bitaha n'ubundi tuzakomeza kubabwira kubw'iyo nkuru kugira ngo twumve agashya bazanye n'icyo biringiye kugira ngo batangire kwizera koko anytime bashobora gusubira mu gihugu cyabo, kubera ko n'uko byagenda kose uratwara amabuye ya Congo ariko nayo abakongomani kandi bakeneye kuyenjoyingamo ibigerwaho byose na Congo bikaba bigomba gusangirwa n'abakongomani bose muri rusange. Reka ngushimire Denis wamfashe mu kiganiro. Urakoze cyane nawe Marshal. Tugushimire wakoze subscribe, like, share na commentaire ku biganiro tukugezaho. Ikiganiro ni uruvugiro, ku buhanga bw'ibyuma hari Bonfils. Ndagushimiye nanjye David Eugene Marshal w'iki kiganiro. Tukomeze gukurikira ibiganiro byiza tubagezaho. Ibiganiro kuri Bwiza TV na tukomona akagaruka. Ciao. Murakoze cyane. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure kubakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Hotel Talents Pool
ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye, yanaduhamagara kuri 0788 266 7713 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool.